पाउसेदी युम्पम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मोटबुंग थो मई चटपदगी तन कुनमरीदगी हेना लुम्बा पोट पुबा थिंग्रे गुवाहाटीदगी खोंसांग फाउबा मई कुनमंगादगी पोट पुबा ट्रेन चेलगनी आरके रंजन असम की गुवाहाटीदगी स्टेट असिगी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की खोंसांग फाउबा मई कुनमंगादगी चांग नाइना पोट पुबा ट्रेन चेन भाउरगनी हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णवना खंगलगले आइना Union Minister of State for Education among External Affairs Dr. Ranjana Fongdokre. Imphal dagi Delhi ki dambak khongsan tringai mang wineda video message ki khudang da miyam da pau tamladuna Union Minister of State Rajkumar Ranjana haige. How kifa Mars ta da Nagaland da leipa local organization krana Manipur ki puksak lambi wariba National Highway 2 da madam gak da ban chathaki baga loina Nagaland manung da ban blockade toina tobuna maram oraga. Biam da wahan ba asi yanglaga Union Railway Minister Ashwini Vaishnav Mars Kuntra da cherola mi iduna pot po ba train asi khongsang pau ba yan birang na bhai ke bane cherola da ki ba khomena Union Minister na telephone ki kuthang da Guwahati da ki khongsang pau ba pot po ba train asi me kunmanga da ki chak nai na chen bhaura ke haina khangalakle masi ke loina na Manipur da ki lalol itik to ba mioi kya na Manipur da prakata ba polam sing booking to ba honare haina phongdorak le hai ke Center local live Kontagasi Miamgi Awa Yelakaman Hijakiva Adu Tapi to the Prime Minister Narendra Modi Natabak on Tok Firpa Asima Manipur Miyakim Hotsela Tagapa Pontoraki Haiki. Panbayabadi Union Minister of State Dr. R. Kiranjana Hokip Mars Kuntra the Nagaland Manunda Selfona Madam Kaktava Economic Blockade Chatakip Aduka Mari Lenina. National Highway number 2 the blockade toxin Badagilam them Asita Tangai Fadana Tangai Fadava Folam Sing Pangamre Aina say Ikebane. Minister ki serol atu da Guwahati dagi lamting defu silser ziri pam power ka khongsang pawa poching purknar ba serol atu da pan ki bane amarom da Imphal Dimapur lambi ki motwung bazar de kilometer amarom chalaga leiwa RCC ki thong ki bim mai chawna chalak badagi lambi asida pot pu dona lakpa truck gari ge arumba tharaga ton konmari dagi hena pu bada atheng ba thamgre All Manipur Road Transport Driver and Motor Workers Union General Secretary My mom anil meeting the Kudek Fiduna Tokpa Jerolaman High. Modbong Tong Asigi Bim Ahumbagarang the Chowna Craig Zalak Patenaki. Tongi Bim Craig Zalak for Asinabarum Orgalambi Esta Mapalam the Gipot Pusilak for trucks and Kudaki Gariki Arumba Yauraga. Ton Kunmari the Hena Vuba Iaroi. Haidamari Foklanga Kimekadi Kangalapadi. Apalam the Gipot Pusilak for trucks Champaki Matakta. Senafadigi Tafo area the thing to the town Crade. Manipur Miyam ki nomagi chang da ba yatraba chana thangna da ba polam singa ba thi tak lak thak sipuna mag Manipur ke mafalam da ki pusalak liva ngak dan hi lamsang lak liva driver sing lambi da matam chang na faidon leibana awa ba kaya mai hona rakani maram ke asi leibana driver sing so miyam gi yengla ka athuba matam da hariba maruiba thong asi semjin bina ba minister ge mafam da haijari aire atop pau amadana Imphal ring road semlak pada lam sokadoriba miyam gi wakhal lol loba gi thabak haukre Missing Yam Kalakwa Abdigari Masing Jam Kalakwagi, Tangle Kodong Chadabasing Tokan and Abagitamak. Like a canoe was a court Kontang Amuena Fakalakadava, Imphal Ring Road Ki Projecta. Lam Soklava Imphal Iskitokan Tokan Berg, Konkang Singi, Miamgi Wakalo Lopa, public hearing Kitabak Lakutpa Hokre. Manipur Lagakin Environment and Climate Sense Social Impact Assessment AIA Unit in the Chintu Basi Kongi. Sinchu was angle the bang to give work, Yamgai Basiko, Nandaivam Laikai Wankai, Lawan Bigi Weba Public Hearing Kitarum Aduda, Directorate of Environment and Climate Sense Joint Secretary Director, Dr. T. Brajakumar, Economist Professor E. Bijoy, Social Scientist B. B. Sharma, Expert Sarvi Abdul Salam, Kiamgai GVG Pradhan K. Suwas Amadi, Basikong GVG Pradhan Pinolata Ningtombam, the Dice member Wake. Taromodaga Mari Ledana Social Impact Assessment SIA Unit ki thausu puri ba Directorate of Environment and Climate Sense ke Joint Director Dr. T. Brajakumar Hai Madam ki matumi na sakot thawang ki thawak pakat bahai basi lenga ki thawang ni lenga ki khongthang asinam yamda kaya yamna sokan pamdi kadai forward kanaba pipa ke haiba kumde yangsin kani Missing amadi gari masing engalakpa maram warga city ki mafum chita chawna gari chinbagi awaba thengnariba ase ki sa phana bagi wakhalonda Imphal City amadi Thawal City fawwa ring road ama semna da balenga na thawrang lakpani Sakol Khongthang asina apunba khul kunmanga asigi khunja chatir sumna tare ki jongkai lawfam mabadi ingkhol sokpana maram oraga haugiba namit chama kunni ki manungdagi hauna jumthong da chaturi hengsin bahukre
compensation arg miyam na selfie ba khakta makhan bi kanu ring road lakwo asin hingna na lambi kakraba singi wena su maduga manaba senthok lambi pinadaba yuming khol lehutaba singi wena su chana ba lampi na ba thorang yaure tharumadu da saru yakiba kyam gai jp gi pradhan e subhas na hai ring road semblak pada lam choklive sing da badik chapa compensation pi gani hai duna so safagada ba mafam thina na phona ba kodong chana ba kaya me ongna gani sinjak te mi pan tangli ba lamdam asida lafum khara leiriba singasi amukhana mahan bagi thong yaning de lafum kan ji haibu khalau kya lenga na lawra basu lawkon jingmang takhali ba si aso sang phamnai ba chenjau pai ba sing na ngak to were tharumadu da semblak dor ba impal ring road ta lam jok labam gi china sa ko thorang ki thaba ka se bu janing ba amadi janing da wo phong kya phong tok na ke laga ki khongthang asi sa ko thorang ki manung chalaba so khongthang asina fuari ga sa ko na tuna laklaba sabdang kya amadi lafum sing chok pa na biam po ambuk ka hena wan ga da ba khongthang ni haina Tharon lang thawal chingthak kongba amadi khurai konsam legai ki miyam ge mai kai dagi awang ba thak da janing da ba phong doke amarom da kairang chingya khunau primary school lampak da su konsam legai khomito kairang muslim gi oipo wakhalol lob gi tharom pang thoke modern college ki campus da lona patata silamle modern college ki campus da lona patata silamle thawwa se ba janing da ba phong dok tunanga si modern college multi-purpose hall college si gi principal Tasting about the teaching staff, modern college, alumni association, and modern college, student union kapunda emergency meeting ama pang thokre. Ngasi gi mi famad na modern college na lising am gasang punum phuko hum toy dagi ngasi pawda. College gi boundary ngak sentuna lakli adu huran lona da kana kumba mioi khara na patata selamle. Maramadu na ngasi gi mi fam na hariba thabak thorom sing asi punna objection tawina ba haina ama toina yana ke. Modern college student union da thamjring badi lona patata silamba amdi marilina ba department athawa matamda khongpham handoka da bani amadi tang kunduruta college asigi principal da settlement department na coffee ama tharaktuna demarcation tawni haiba si chanaba yaroi marilina ba department of process amata taba yaroi hariba wafam sing asita nampu da college ki campus da sanglak labadi madu da thokpa afafata gi taxa khudemak settlement department amadi lamda karamba sing atuna puga da bani maramaduna marilina balinga ki department sing na modern college ki lam kanana bahona bada Mateng bang biu ana modern college students union ki bagai tagi afil su tawragle nufita na tabali chalu ba private school ki oja ama ko number laire aina law thokre kumjali singani taraga daru ki mars tha da imphal west district ki mafam amadagi sahi nawriwa nabi macha amadana tabali chalu yi haidana wel chataduna lakpa private school da oja hoiduna leibam biu amagasi special judge first track special court boxo number 1 imphal west ki court na bara laire aina law thokre Korasina piki judgment order adu da mara leire haina law thokra pami adu Nampol police station ki manung chana leiba Nampol kha jiri dagi khorakpam mahesor elai sanahal sahi kontraga ni thoi kawe Miohesi women police station pistopurna lisingani taraga tarukda FIR lokatuna IPC section 363/368 amade for Foxo Act 2012 ki makada charge tawna well chataduna lakhibane Case as a married in a puna for education witness when be Tara the witness low grade. Lloyd in the case as a dagi fangla for Kudam Chang Damsing about the medical reporting that Yumham within a US Mara Lady handing as he loud to Kibane. Sahika jail the Legaki I would do the task you could do the loud talk Navasu Konamatam Lake. Lloyd in the build the lay robo mu as he can see the guitar as he could not forward jail the Tazen K. Panbajaba the victim as he afopana, Lisingani Taraka Taruki Mars Kumagino Bidang. Pungni falom ta badam haki masano pi asi khwarakpam mahesor hariba mi asina kidnap taw khre amade masano pi gi lefom chu khanghan re aina aiba complaint ama tawrakhe matamadu the victim oribinu pi masa adu sahi taraga taru ka thama pan rom da ngaire victim masana janing dana kyar khana nu pi oibigi kai khumna ba mangan biki haina chu case asigi tijin umjin bada khangba ngam khibane baka tarakfo atopa pau amatana Mizoram ki hek mathang da Tripura da su African swine flu detect tawre Pakistan ok hanana ba khukum taw khre Mizoram da African swine flu detect tau khrafa matung da Tripura da su swine flu detect tau dagi ok Pakistan hat na bo government gi mai kai dagi hukum tau khre an office source samana phongdokle Tripura gi animal resource development na chalaiba government gi breeding farm abada African swine flu detect tau khre Sivai ala district ki manung chanba Devi food laiba breeding farm adu ikhang khangudana ok masing humfu si khibadagi swine flu gi mi baiba si hengalakpani Animal Husbandry Department is alive Disease Investigation Laboratory and Northeastern Resident Disease Diagnostic Laboratory da test on the Bagida Magda April Gitang Tarita sample kun home Takibane Laboratory Asida Taukiba test at the April Gitang Taragum to the sample Punamagado positive over Technake
ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯟ ꯐ꯭ꯂꯨꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯟ ꯐ꯭ꯂꯨ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯟ ꯐ꯭ꯂꯨ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯣꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯨꯀꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ 6 ꯁꯤꯔꯦ 12ꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯂꯦ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁताꯟꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯀꯥꯕꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯅ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ 6 ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 12ꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टारगेट तौदुना पोखाइबगी थोंग चथरक्लिबा असिदा मियोइ क्याना मिपाइ थबाइबा पोकनारे हौजिक बोम पोखाइगिबा थौतुक अदुगी मतंगदा थिजिन हुमजिनबगी थबक चथबा हौखरे अमदि अहेनबा मिसि मिनागी थौंगसिंग थोकलकपा याना लई हाइरे अब्दुल राहिम सईद हाई स्कूल अमदि ममताज एजुकेशन सेंटर की मरकता पोखाइगिबगी थौतुक अदु थोरखिबने नेहरू स्ट्रीट लेबा स्कूल अदुगी मनाकना पोखाइबगी थौतुक अदु थोखिबदगी मियोइ तहारोम हेना असोकबन नंगे स्कूल मनुंगदसु इराइ ताखिबगा लोइना सेसां कया अमा मै साकपगी सक्तम सुबा फंके एरिया दु लैरिबा प्राइवेट कारसिंग अदसु मखोइगी ममिंग मथाना सिंगबसिंग फंगदोकु याखिदे हाइरे मार्केट बिल्डिंग निंखाइबदा मरि सिरे इंडोनेशिया के साउथ कालिमतान प्रोविंस द मिनी मार्केट बिल्डिंग अमा निंखाइरखिबदा मिहोइ मरि सिग्रे अमसुंग अतै क्या अमन असोक पन्नंगले आने लेबा पोपो निमित्त रेस्क्यू वर्कर अमन फंगदोरकले मार्केट बिल्डिंग निंखाइबगी थौदोक अदु रेजिडेंट सिंगना बाजार डिस्ट्रिक्ट लेबा बिल्डिंग अदुदा चाना थकनबा पोलमसिंग लेनरिङै निंथौकाबा निमित्की नुमिदांग वरम पुंग मरि मखारुम तापा मतमदा थोलखिबनी आइना प्रोविंशियल सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस का ऑपरेशन यूनिट की मकोक रासिनोना फंगदोरके फोन की खुदांगदा भागना एजेंसी दा फंगदोरखिबदा मिनी मार्केट बिल्डिंग निंखाइबदा सिखिबा मी मसिंग पुन्ना मरिने अतै मियोइ तारागा हमदोइ असोहेंगम जावदना रेस्क्यू तौबा ngamke मियोइ खराती असो अपन थोकलमखि मखोइ हौजिक हॉस्पिटल सिंग दा ट्रीटमेंट पीरे अतोप अमदना एक्सीडेंट मियोइ इमुंग अमकी मियोइ तरा सिखरे राजस्थान की जुंजुनु डिस्ट्रिक्ट लंबी नकंदा खामदना थंबा ट्रैक्टर ट्रॉली अमदा जिप अमदा थोंगाइबदगी ngasi लेबा को पनमित्ता जिप अदुदा थोंलकपा इमुंग अमकी मियोइ तरा पुन्ना सिखरे अमसुक अतोपनि पाना सोखरे अना पुलिसना फंगदोखरे खोदोंथिबा तौदोक अदु जुंजुनु गोदा गोजी हाईवे तो नबित जुंगबा मतुंगदा थोखिबनी आइना जुंजुनु सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रदीप मोहन शर्मा हाइके पुलिसना फंगदोरकपदा मियोइसिंग अदु लाइसंग अमदा लाइ खुरुमदोरबगी तुंगदा अमु हलखिबनी हलकबगी लंबीदा मखोइना तोंगलिबा जिप अदुना खामदना थमलिबा ट्रैक्टर ट्रॉली अदुदा थोंगाइखिबनी हाइरे चीफ मिनिस्टर अशोक गेहलोतना थौदोक अदुदा नुंगाइतबा फंगदोखरे अवाबा थौरबा इमुंगदा थमोइ छोकना नुंगाइतबा फंगदोखरे मखा तरकवा अतोप मणिपुरगी पाउ अमखक्तंगा युम पालबा नुपा अमसुंग नुपीना अरोनबा मरि थमलकपना इमुंग महि लांगली डाउतु नेसोरे मणिपुर क्राइम खरा अंतरक्लबसु नुपी अंगद चथबा मियोट मिनैदी हंतद्री एना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओइरंबी ए नाउदु नेसुरीना फंगदोखरे वाफम जिंगरांग इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कोंगपाल चानम लेखाइदा लेबा पुक्साउ फाट इमोइ लांपाकदा पांगथोखिबा यंग वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरागा मथोइसुबा मपोकुबुन थरुमदा सरक यारादुना फंगदोखिबनी माना मखातन हाई लॉ एंड ऑर्डर की मथौ तौरिबा पुलिस पर्सन्स नमारा लेबा मियोइ क्या फगतुन इन्वेस्टिगेशन चथरिङैदा खुदकन पांगनबा मियोइस नमारा लेबसिंग थादोपगी चनबेसु लैरे चनबी असि मुथनदबगीदमक मरि लेनबा पुलिस पर्सन्स सिंग अमदि जुडिशियरी दा थबक तौरिबसिंग मथौना लैना थेंगनबा अमा चंगले हाइगे क्राइम अमा थोरकपा मतमदा पुलिस पर्सन्स न मतम चाना लखोटपा केस की चार्ज शीट थागतपा मतम चाना केस रजिस्टर तौबा लोइना थौदुक अदुगे इन्वेस्टिगेशन रूल के मतुंगिना चाथबा मथौ ताई मणिपुर मतम अमदा नुपी अंगदा चथरबा क्राइम सिंग असिदे खरा हंथरकले मतम अमदा नुपी सिंग इकाई खुनबा मखलगा बोरा खौदा हाब खुंदोकपा अमदा सिंग मानदो हुंदोकपगी चनबी अदो हंथरकलिबा असि पुलिस अमदे वालसन सिंग रूल के मतुंगिना थबक पांगथोकफगा लोइना तोगान तोगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्याना सिगुंबा मखलगी क्राइम सिंग थिंगनदबा होनरकपदगनि हाइके हाउसिंग हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर प्रोटेक्ट तौरिबा ए नाउतु नेसुरीना मखाताना हाई मणिपुर खुनाइदे जुम पालबा नुपी सिंग अरोनबा नुपी जुम पालबा नुपासिंग अरोनबा नफी थंबा अमदे जुम पालबी नुपी सिंग सु लोना नुपा थंबगी चनबी अमा लागलेबसे थादोलजे एन अफिल तौके मसिने हिमु मनुंग कहलकनबगी असौबा अमरम अमोहलगे अंगांसिंग दा असौबा सैथिंग अमा पीबगा लोइनना इमुंग अदु कांखोंग चाइरगी अंगांसिंग अनुना चाउरगलबा मतमदा माहिकबा चिंचाकता ताइनरगे मरमदुना मपी मपा ओइरबसिंग तुंगदा हौरगलिबा अंगांसिंग कंक्लोन चुंना पबिना होनबदा आइहोइ पुनमना थौदांग लोमिनरसि हाइगे अरुबिदा कंटेंट सिंग असिगी मरओइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिना तोमदा कानरबदी सब्सक्राइब तौबी सब्सक्राइब तौबीरबा लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिकुन पुनमक पौ अमुक हना थागसरी